Skitty. Man, ibi bintu. Thank you, bro. Ababwira. Thank you, Brose. Thank you, Brose. Ugiye kunkuramo hano yego, ariko nari mazemo akanya mutarumva ibintu. Babwire. Amajini wowe wanje. Babwire. Ubundi nimba mwarangije gufata amasomo ya mwarimu, ngiye kuvamo nze mu kadirisha mbani materi nkuko bitandukanye. Thank you, Flower. Ugume amaji guma mu mavuta. Mugisha, let's go. Simbi, thank you so much. Babwizukuri abantu mwese muri hano nanjye bangeze ku gihumbi. Nago ndi gutaka umuntu kuko ari hano ibintu byose Godfather yambwiye kuri ibi bintu bya platforms byagiye bicamo. Kuko Godfather ngo ari hano. Thank you, Yasmin. Shima success. Godfather urabizi. N'aba bandi bajye babyumva. Teo bose babireba ndamubonye. Teo nazamuke oyasi. Ndamubonye Teo. Teo nazamuke. Teo nakasa mutwe. Reka mushayege. Teo nazamuke. Mushayege. Yewe. Umanure Godfather. Keza Teo naza umanure Godfather iya Godfather yo ntabwo ngende umuselfish bro. Naza umanure Godfather ndeke kuziruguta nta kibazo ndaza kuzamuka nyuma. Umwanya wabonetse ntabwo ndibishiraho konti ebyiri ya host. Thank you, Fredo. Thank you so much. Thank you. Fredo, thank you. Nageze kuri live rwose. Teo seko mbona Teo Mubonye. Ndiyo kwa miyaho. Nesa. Yego kwama kwanje byihorere sheri. Byihorere. Assalamu alaikum. Amasaha yo kuhanda nagera urarira. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bombo clat. Yewe. Uraseka. Nesa. Ibaze je mani ibintu wankorera. Mbabarira umubwire na. Wala nani kintu mfite cyo nakora ubuse nakora nakinya. Impamvu kubivuga no kubona ndi hano kuri 900 bwira gisazi. Ni uri aho hafi yawe. Gisari hehe ka? Gisa cinganzo. Gisagiye kugera kibiri bro. Kila man thank you. Thank you so much. Bantu banje muri hehe nanjye ubwo ngeze mu gihumbi. Mwakoze cyane. Thank you Fredo. Thank you so much. Thank you. Benchaka indirimbo Fredo ndagushimiye cyane. Ndagushimiye rwose kabisa. Turi kugenda tubikora uri gutuma tubikora. Twabikoze. Nesa reka ndebe kugira ngo ubu nansusurutsamo gake nibereye muri big screen. Arewe. None se nkubeshye. Yamba ngomba kuba Kwitamusiko kubatama ahubwo bizakuragira uri kwivamo ubatwarewe uburyo usindamo nawe ugoye igikundi bibibamo kugira mu gikundi cy'abapeti bato kandi wowe ushaje n'ibivamo ndagazirimo kukunukaho inzoka zirakugaragaraho amafariyo yakubiyeho yamaze no kukugera mu bihaha ushobora gukorera ikuta urishira utagusema ariko se nk'iyo umuntu igavuze ngo Nesa yo niyo umuntu ambwiye ngo nogoshe ubwanwa bwanjye azi icyo nifuza kuri njye
uwo nguwo uramubwira ati menya ibyawe nyine abyimenyere shawe. uyu munsi wabyukanye ikinyabupfura, komereza. Nuko ndi mu gihumbi ningera muri gitanu kirashira ndahita ngita yahuza. Ubu bwanwa bwanjye bumutwaye iki? Ahubwo uwo muntu afite akanwanwa kameze nko kunnyo. Njyewe ntabwo nzongera kubahereza bakandaza. Mwambabariye koko. Afitemo injuries. Nta kintu mfatamo. ushobora kuba ufite amanota ariko bikarangira uri kujuta. Fredo urakoze amajimutse abantu ko dufite trip ku wa gatandatu bagura amatike. Thank you so much Fredo. Thank you. Amaji bibutse n'ukuri Umugisha kabisa ari kubikora. Turi kugenda tuzamuka gake. Teo ariko ari kugenda aje. ibutsa abantu Aya abantu bagomba kuza tukajya gusura parike, kugura itike ni 60,000. Elise, thank you so much. Urakoze cyane. Elise, urakoze cyane. Wambabare ukazamuka Teo. Ukamfatira na nyiri muri reka mbanze kiremo kubita utababarira wenda baza. Bamwita Nessa wa Nessa. Ariko uranzengereza ukanzonga. Urantonka wora mu gitondo wanamotoye wo ako Nessa uratsi nari Kuri manigani nahise nkwica. manigane Dije Amanone, thank you so much. nakwishyuye rero. Sirimba. Landward, thank you so much. Urakoze cyane rwose. Dukomeze tubikore twizamukire tujye ku cyatanu. Twite twigendera. Nkunda ndagukunda cyane. Thank you so much. Yeah. Nkunda ndagushimiye cyane. 5,000 tubanze dukora fe. Nessa. Yo. Hari akaririmbo nshaka kuza kumva nujya kugoheka. Kandi ndabizi ko kaza kugushimisha. Kitwa ngo kirero. Nagwa. Thank you Nkunda, respect. Mu kadirishya ngo singuturi n'indi. Nessa. Nta kibazo. Ubiyunura yose nayemera. Thank you Landward. Let's go to the talk, brothers and sisters. Let's pull up. Ukumve. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. DJ mwiza cyane. DJ arabikoze. Je t'assieds par ici. Iyi ndirimbo wayikunda ndabizi. Nta bindi mubwiye. Ntago nareka kuyikunda. Bamwita Serene ariko banambikemo nanjye. Sha mumurebe mumukunde Nessa. Sha munkandeho. N'umuraperi kazi mwiza. Munkandeho. Thank you Jackie, urakoze kunkandaho rwose. Thank you Jackie, thank you so much. Umuhungu wanjye ari he? Jackie, urakoze cyane. Umuhungu wanjye ari? Jackie, urakoze cyane. Uwe muhungu ko mfite babiri hano. Umukuru ari kwikurikirana nabona byancanze araza. Okay, urakoze cyane. Thank you. Jackie, ndagushimiye cyane. Bamwita backup. Nessa wahanze ko shedi. Linda. My Lolo. Yo. Uri hano. Reka ngukandeho sheri. Urabara ngukandeho.
nakubonye sheri wanjye. Thank you. Sheri trip ni kuwa gatandatu, umuntu ushaka kwishyura yishyure, nimero ni 079 079 Pacifique urakoze cyane. 40 33 33 146 Thank you so much. 146 tukagenda tukareba Onesa wakihanganye basi. Reka basi nshimira umuntu wanjye nese umuntu antaye magende gutyo. Landward urakoze cyane. Amaji komeza sho. Ariko nesa ntabwo ujya ukurikiza amategeko yo mu gadirishya. Ngewe amaji yampaye umwanya wo kuvuga kubera ko turi kumwe. Amaji twagiye 079 079 40 33 146 barishyura ngahe? ibihumbi 60 arimo ibintu byose, itike, transport, arere turu, ukareba ingura, imarage, ibintu inare, ibintu byose, inzovu cyamba, ukaza ukareba, ukazajya ureka kubyumva mu matwi gusa. n'imvubu ziba zihari mu mazi, muragenda mukazireba zigenda, urumva ushaka kureba inzovu n'ingagi se no okay. Anyway. No, ikintu kirenze muri bisi tuzagendamo hazaba huzuyemo abanyarwenya. Yes, batandukanye. N'amajibu ya umunyarwenya nubwo ari umuhanzi. Babarira uretse gake. Twakomeje kuvuga bazaba barimo. Aho tuzahagurukira kugerayo nta rungu rihari pe. Hazaba harimo na DJ bagenda bumva umuziki muri silent disco. Uba ufite kuteri ya. Urakoze cyane. Dira majingo kubera bukandaho gusa. Amaji ari umuntu ugiye uvuze ngo kubera ukoze advert ngagiye kuza gukandeho wenyine. Arakoze cyane. Thank you very much. Nganzira rero zo mukande. Zayirirwamo kugeza tugiye kureba. Sinabikubwiye ngo naguhomba mu gihe unshyigikiye. Nabikubwiye. Akwe ngo uri mu nyungu. Fa kubunshyigikiye gusa uri mu nyungu ntabwo. Ndumva umuyaga uri guhuha bigiye kumanuka. Nakubwiye ko ntera ishaba. Ego. Urakoze cyane. Nesa, umwe igikoma cy'umwana Nesa. Icara aho ngaho utegereje intare sha. Reka bagukandeho intare icara urindiriye. Tegereza noneho urambwiye ngo aturanye na Heba. Ariko Nesa, mu gitondo banguriye utuvuta, undi baramunamisha, urabyibuka? Sha, navuze nti manigani zizarikora. Manigani yatumye bakugura utuvuta uremera mwe? No, nawe baravuga ngo unyice uremera. Ariko no, manigani. Manigani zakora amabara. Ese ubu iyo babwiye abantu bari hano ngo bafungure amavideo yabo bakagenda baba bagiye. Amaji wabonye bitarusu bigeze kuryama muramuke ushaka kumushyira muri big screen ajyemo ntago nyina n'abana. Jackie, thank you so much. Jackie, uri gukora akazi keza, komeza umwandeho kugira ngo tujye muri bibiri twigendere. Thank you so much Jackie. Pastor, thank you. Icumi rigiye kugera. Munkandeho nanjye ngere muri kibira basheri. Munkandeho nanjye ndi hano. Imana isubiza ahantu ukuye. Thank you Pastor, thank you. Thank you Pastor, thank you kabisa. Ririyo utera ishaba pe. Pastor, urakoze cyane, komeza unkandeho. Thank you Shelly. Umva mbwira Amaji. Umva nkubwire. Pastor, thank you so much. Waguruka nisangahe. Bwira abantu tuzaguruka saa 11 ubabwira ko tuzahagurukira kuri Chic. Nesa nagazi gukurikiza amabwiriza y'akadirishya. Nicyo kibazo ki. Amabwiriza y'akadirishya ariko
urayakurikiza then bagutamo ugashimira. Ese bane wowe rero ubwo umuvuga nta nubwo umyutinga turabona igihe namaze myutinze. Dore na mutinze rwose. Amaji tuzahaguruka sangahe? Saa 11 za mu gitondo tuzahagurukira. Nesa bishiri. Ukababare. Riri wankanzeho bebe, wankanzeho ko mutima Foster, ku mutima for real. Wankanzeho ko bamubuye kubera Nesa. Gisa cy'ubwo muravuga. Wankanzeho umwana wanje. Komera. Bravo. Thank you Foster. Ako amaji wanga. Amaji ari umuntu ukubwiye muri comment ako amaji ko nishimira umuntu ugahita unkanurira. Tuzahaguruka saa 11 guys, reka nsubize abantu babashije muri comment. Oh my goodness. Thank you. Hey, rampa. Guma muri big screen nta muntu ugukuramo humura nanjye ntago ngukuramo. Ntago ndaguma. Don't worry, we stay there. It's okay. Umuntu utanze igifi nanjye yabanje akanyiza Liliose. Kandi yabanje kugukandaho kare, hako si we bize. Nyine yankanze ndabizi. Dose urano utarimo. Umva nkubwire Godfather rekera mamaje. Simbi tukanda kuri Amaji. Umukinnyi nk'abandi guma muri big screen. Niba mushyiremo. Urumva? Bantu banje murumva nabwanutse navuze ibigambo byinshi none dore bankuyemo. Liliose mukuremo. Vamo. Urumva? Bwa mumusubizemo. Thank you. Ariko tukomeza kubabwira ukuntu ubwo mwangiriye umuwe koko ndi kuri 0 kweri. Umva ubwira Amaji. Tuzagu Ne wansabiye tukora mwana. Weri siba bazi. Wansabiye ko mbona nguyisha. Chekela. Nakoresha amafaranga 2000. Otuvuga speed gwe ulava. Omulava. Umva nkubwire Amaji. Yo. Umva nkubwire ikintu ukora. Urumva? Hano ari kusoma. Umva nkubwire Amaji. Tuzahaguruka saa 11 tuzahagurukira kuri Shike i Remera ndetse no ku Gisimenti. Vuga itariki. Itariki ni kuwa gatandatu 21. 21 kuri Shike no ku Gisimenti. Tugahaguruka tugiye hehe? Mukagera. Amafaranga ukomeza ubibutsa abantu ndaje gato. Ahubwo ikindi nakubwira nago wakora yazi. Twumvira. Nago posters. Amaji the Black. Yewe. Wamamaza uruva ngo urongera kuvuga kuri ibyo bintu bya Liliose once rimwe gusa tugiye kurangiza pano. Umaze kwivuga inshuro nyinshi ntabwo twajanga kwamamaza ibyo bitaramo nibyo agomba gufata umwanya akamamaza nibyo nta kibazo ariko mureke kubigira ikiganiro uri nyuma minota 5 mu bizane dore mu cicikije Nesa mu kanya. Oyi minota 5 yarishize Godfather ntabwo turi kubivugaho tubivuze nk'aka kanya gusa. Ntabwo wadufashe. Take your time. Nubwanwa buretse gato ya my brother. Bwanwa ngubusha abantu bazabwanga. Nozagutereka merenga mureka tufokasiye ku mukino turyoherwe n'umukino tujye mu murongo w'amakoyini. Liliose urabisobanukiwe neza cyane ko the good time uraza ukabibwira abantu ntibize kubiki ukabibabwira mu buryo wa fresh mu kanya abantu bagiye kuza ni byiza kwamamaza. Oya twari ducishijemo ngo abantu tubibabwire haka kanya ko tumaze umwanya tutabivuga. Muri iyi pano mubivuze inshuro enye nari kubumva ni neshanu twabivuga. Nago twongera sorry. Basi sorry.